Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing penkere ke Sarkar Meghalaya ban pentrei ya kata ke projek ke belateb kum ke Smart City Project. Kum bakalong menta kalaya syashat. Hendrai kawai kajing terwa jong ke Sarkar jelapan, syaka Sarkar kami. Haka baidai ba kajing sai pisa, kajing terwa jong ke Sarkar Meghalaya. Kalong ban bay tingka ya kani ke projek khandai pho na ke sispa da ke Sarkar Pdeng kat ba sipho na ke sispa pan on bay da ke Sarkar jela. Halor kani ke Sarkar Pdeng kala kentan ya kani kajing terwa. Kumba kalong menta na ke Smart City Project ke Sarkar Pdeng kan bay pisa san pho na ke sispa kumjo ke Sarkar jela san pho na ke sispa ka bolong marshiteng. Ya kani la yathu ru do menteri sarkar jong kani ke jela ubakmi ya ketnat ki kampen raisor uba hamlat sendoling haka jikran kerpang bat ke Batisi TV haka lai tedek mentau benar risau arhajar kerkendai. Dengan ke Smart Cities Project dalam proses di way bigladep yang hak manisang menu alang ya ke perbal pada yang jauh cim start kunju. Marbak ni ke projek ke ba lahe di kena kampanye selap lang bat siap. Balong yang nampak ni ke funding potensial belibat ke Smart Cities. Dia ngatai ke kanam so ke kelak ke long bay ke dur ke sanpo. Jadi kalau ke balai ke balik ayo ke information apa ke mesti juga urban affairs kan. Di funding potensial kan 50-50. Nyo sanpo. Tiga projek tadi ke bahaya dan sing hak bantau lah bagi bumi besar ban keborap ya ketika sampo ke berang nah di persang bangin sum daga kerja loan mah di company dari min persang ban ora ki projek on the PPP mode ketar gue dapat belum lagi persang ban sik ke asisten ke stik